eseni pedua na kasa ene osunsuma ka woni boss ko hu ade na ka won won beto ahye so spirit no te beto ahye so be na so ono abrantie no no ko boso so ekwayi ade ne wo wudin mu okay what you say okwayi ade no wudin mu owie so no akwala no so osane ne eda no osa chichiri abusuana no won o chichiri abusuana no e no bo abaiwa na no e wo sunsumo hwe na men kan chiro bia obo ne ba no obo na no enyo no obo na no enya se bi o sa no se yedin o de o ye hu ma kwankyere eti akwala no ti akwala no apart from ne wo papa ne akwala tem no e ma third person manity eti na akwala ti antinya kan kyere ni nana wetimi aka kyere ni maame na ne nyakopo so a on pe bone no nyakopo so manyi se pie eti nyise na epie na ka muyi na mutimi yi no mejere nsemi no we peso ne edi kan no ebetima ni se nyankopon pese enuguase entu abrantie no nti na akwala ni etu yi a oyi it's going na nyankopon pe we se miss bia to bring this truth out. Yes no hu be ma ko a on ne te ete no sa no o de aduro betima ko pama akwan ko be na he mo be na adie na ye fasika wura na adie mu na ye ntwa na wo de na no ko apo se moja ni mira ko e ma da ye twa ntwi da papa nie yey enye me na me kan wa tin kama pa what must here ona me chiro no yeah doctor o ko da hono ma kan se mo kwa wo so me bebe makatika o pe feelings no de sa ga be sha wo say wudu sa kwa ne ba na no mo se o mo nche feelings bia wana ka chiro doctor bi ne me ka ara na no hu ewu ana o da bi o se o mo hu sa me kwa me joga mo atenka o da bi o ma e sa afu o mo nche what must here eti akwa ne be da ho na doctor we nipa eri 6 days be room be wura akwa na se na ya fifina se na di se mirror se camera ahwe na ade mu se gom na ya twa na wo de na no se moja no kwa ye twe nyakopo se utwe antwe what you say ni ebema ebe adanse die ebe kire se papa ne gunuma ni mase e wo were busu anim oba ne busu anim ti no sa de obawo papa enti akwala wo deserve so transe because akwala ne de innocent person the baby no wow a very possible sir only no me bia only no me ba okay no de konye bone not ni baby no me ni nyina ye papa no say Yesu amam na wan sesa wo asotwe ara no do mani ato se adu anu adu ye adwuma twem ese se ni parisha adu ye adwuma twem sawa biye adu ye adwuma ebe ye adwuma bebe no akatwem to on twem adu twem it is so do adwi nyina to adu so a ebe du baby no adu pa no we ye no pa nti be go ho ase makoje adu asanko makoje adu e de ya sorry ebe du baby no e so de be kan ho sir was a prima so de be kan ho e prima de be kan ho nti ebe du baby no the way na for chance for we blood we okay now go we I say do okoji wo be do okoji e na o de ye no ebe du baby no omo wa pem de so ko po bi e de to aso nti se enipa de shana jemusa because abemu anu de na dwi nyina to enuso se otia ahwase a ohu abawa we nyina no etina adruso afide la show pampo e ko twa kwale be ma no ajeje ko edru no da physical obana wo de okoje akwala ni hwemu de wa ahwa ye wu ni wie de okope ne boto no de de mai akwala no awu no krampo no wa nyi se ye behwe no awo de nka wo de sika na na de wo dwe ho enipa no boy is a devil hey ebusia ha no mai hyehyɛ asam we dey say
ye ntimi mfa da krope enwie da na metwa me ho abasesi ana ye nua bai adofo mbeka amane emu anu pacho Frobert Tampo 0548 ene dia asomasi Queen Valsti Foundation 0548302985 Queen me foundation baby ekikako won send dey acquisition and flight ticketing. Oba Tampa Express Consultancy is a certified and accredited travel and tour agency that has made impact in the travel and tour institution by assisting majority of Ghanaians to travel to the following countries: Canada,